再来看巴西前总统波索纳诺，因为不满2020年大选的结果，暗示要发动军事政变，卖西人民众出面来指控选举作票。11是予最高法院判27档3个月有期徒刑。也毋过美国总统川普是俄勒讲波索纳诺是一个非常优秀的总统，佮讲这对巴西来讲哦是一个正落的判决。巴西前总统波索纳诺在2022年10月总统大选竞选连任，摕到49.1%的票声，输予对手现任的总统罗拉。罗拉的得票率是58.9%。波索纳诺不满选举的结果，和这个负心盟友计划军事政变，想要推翻罗拉的当选资格，所以予最高法院5个法官内底4个投票，裁定伊犯叛国罪甲政变阴谋罪，共判27年3个月的有期徒刑。现时70岁的波索纳诺，恐惊后半世人拢爱住伫笼仔内。Não há a menor dúvida que tanto é que nem pelo plenário seria julgado. Tem uma turma específica onde Alexandre Moraes tem uma certa ascendência dos demais. Então não tenho dúvida da condenação. 路透社讲，波索纳诺几两摆伫社群平台甲公开演讲内底散布选举作票的言论，煽动群众。而且伫2023年1月初8大暴动，几千个支持者冲入去国会甲最高法院，损坏建筑甲文物，阁想要烧掉司法物件。互国际媒体讲是巴西版的国会山庄暴动，不过有民众替波索纳诺抱不平。若波索纳诺盟友的美国总统川普对此感觉意外，表示不满。Well, I watched that trial. I know him pretty well. Foreign leader. I thought he was a good president of Brazil, and it's very surprising that could happen. 川普直直强调，波索纳诺是一个出色正直的前总统，而且这对巴西来讲是真老的判决。另外，美国国务卿罗比奥嘛讲，美国会对巴西这种不当的行为做适当的回应。公司新闻新乐培编译。